بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله تعالى بسنة وشرها سلسلة معلومة فهم وأهلكم إلني الرحمن الرحيم من ismufulhu كوري هفتاق معلومة إلى ونمانا فاني رحمن حاصل كرمك معلومة كوربدان بيت كنت تكابيه إيقظة الفرتنا معلومة فاهم كلي الله سبحانه وتعالى رحمة حاصل كرمك එකලාගේ රහමෙන් ලබානේ වර බෑවර පන්තක බයන් කරව කඩේ කෙරේ එකම කවුරු පාපලෙයි මිස්තකුන්නා මෙදුග රහම කරු එකලාගේ අර්ථකුන්න ඕගාතිරිකම් මුආමලා කරු ඒක කෙරේක ඒනාය එම්මෙ ගෑඩ් ඒන ගහලුරි ඒන ගබිදරි අදි අම්බෆයින් අදි ඒන ගායිලාගේ මෙහුන්නයි අවන්තරින්නයි masjidul Furqan ina ko masjidura faratakai enum mes dege afradunna aamko memneha muslim apunna waqtu veduga eka palekaka hamdardiyai ogatirikama rahum kurungei Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmat emiha ke libegen dana kamakum egotum ke nabiy sallallahu alaihi wasallam bimugawa avuluwarinda raham kora mihunna udugawa kalange rahman labbanikama hadis qurbafa yurhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama udugawa bimugawa farataka tibamihum raham qurash yarhamukum man fis sama udugawa kalange tibamihunna rahman labban allah oga wadigannawa adi hadis kore man la yarhamu la yurham ඕගාතරි නොවා මීහක රහමන් නුකරවේනේ මල්ලා යර්හමු ලා යර්හම් එගමානකි මීස්තකොන්න ඕගාතරි නොවා මීහක මීස්තකොන්න රහමන් නුකරා මීහක අල්ලාහ් රහමන් ලබා අල්ලාහ් රහමති මේක නුලිබෙන් එම්බිමා වරම් මොහිමු කමෙක් අලගම කුරියක්ත පහ කොල්ලෙන් ඒක පණක රහම් කුර්මකි එක්වලෙක් හම්දර්දී ඕගාතරි උමකි नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसदागे फणगुणु एकलेफान रिसालत खुलासा कमगावा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन आलम तक रहमत कमगा मनवी तिवं इलाह कले फणगुणु में बयान कुरान पर रिसालत में आम सिफे गुल एम इस्लाम है रहमत इस्लाम दीनु के हुरिया हुकुम तकाई दीनु के में अड़पन तकाई दीनु के में मुआमला तकाई हुरिया कमेट विनायक कवनी रहमत वच इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफान की रिसालत खुलासा कुरबा खुद एक रेफान इस कुरान पढ़ी इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल अखलाक तिमन कले रेफान फोनुलिगे बाकम कशवरी देवी अखलाक की सिफत पुरियम कुरवटन देवी अखलाक सिफत पुरियम कुरवटन के तिमन कले रेफान फोनुल अलिकीत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरानी वइन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम अवकशरु कल्ले बिफान वाकन कशवरी मध्य लेके वा खुलुकिका कन कशवरी कल्ले बिफान वनी पुरिहा मिस्तकुन्नाय रिवेति गुदुगा मुआमला कुरान में अलगुमने दस्को जवाब रिवेति मुआमला नहीं इस्लाम दीन के इल्म रिवेति सिफे हमें अलगुन में रहमु के वाह क्या रहमु के मगे गुदुगा फाह को ला फाने आसुर नमाज में कुरीगा कुरे सुन्ने देरपत कुरे सुन्ने नमाज गवा हतो रकत गवा हदीस कुरबी रहिमल्लाहु इमरान सल्ला क़ब्ल अल-अस्र अर्बअ आसुर नमाज में कुरीगा हतो रकत वो फिनिए का अल्लाह रहमत लबा रवातिब सुन्नत तेरेगा रवातिब सुन्नत उतरे सुन्ने के गदरे के बा रकत तेरेगा हतो रकत नुए नस ni hata rakata kiwis aba dharmaya sawab nuhon ginegunu gemba rakweteke rahmen Allah labane
kama hadis pura farak betul amme lobe jisetri am algon men mege terega di pa ko de waram muhimmu algon men na ilme boda fenna hoy ekadanga rahmatul mabti ilahi kalafun keitu quran ei ni horiha rahmatek ega lebifawa horiha rahmatek ge hukumta ebodek jama koraifawa foi alam tak rahmatek kamga nabiyya sallallahu alaihi wasallam poromu niru e rahmatuge horiha hukumta kai mabodeke tafsir koraifa bodeki quran keitu quran eme ei algon batubai allah ge waafai ei ilaha haben algon men kasiyaru noe sida ko gengos dene hameke ni magoi Allah ge foin ilahu ge kalam ko ilahu kum fulda ilahu bas kole ema e fota algon men samanuma e fen algon men ginegen kiyawa e foin ei algon men ge ekeneverikam filuade emme ge ekoriya kamuga algon men hada algon men Allah akuttam kotte magukamuga algon men hada kamuga wanama algon men hitoge emme kambodu tekai hasumai hingumonu jomai duniyege kafaatu kankama abodigen dimawa hiddatikam insana aragana vele Allah ge fotu beso kitu Quran Allah subhanahu wa ta'ala wa Quran wa nunzilu min al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara al-Isra ke dewana timang ilahu kitu Quran bawa labba fani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin mu'minun namure shifaakai rahmatek kamugawa ayatake Quran Allah labba in Quran ke komme ayatake is shifaa aje Quran ke komme ayatake is rahmate bali bali ke shifaa kutugaves ke Quran awumna kiye baki tane Quran khas nukuris Quran ke komme ayatake is ein shifaa ni ben ayat ei awumna ke manavi balitakai algon men ke maaddi balitoge shifaa Quran ek mane ki gunawne ka vene galiyes taduyes dolawiyes adi algon men beer kusum fenna donna manavi bayyekamuga yes jinni shaytanu kamekamuga sivuru kamekamuga desina kamekamuga yes ashkane je buriha bawatekke balitako shifaa Quran ek direga kurindenne maaddi balita manavi balitaw terega munafiqun ge hita banna pada shakkutaka shubhata ko balita kunna mi hunna bes e qur'ana dan vishna bikur ko fiyam e balita ko mene salama ve adi shahwani kankam ke balita ko bes e qur'an ko zariya shifa libene e qur'an e huriha ko bes rahmati em Allah subhanahu wa ta'ala ko foi ei kalam ge bawa den be rahmatu ge huriha kam jama kore ka pote em algon men nai algon men ge darin algon men ahulwarin e fota kya korana je hame keni algon men mifane school dawruga daliwarun school ga kiwa dossaruga filawala daspuram schoolum hawal kurima noni kurwa kulahu filaw daspuram hawal kurima kiwale me fote ki gotuba kiwale filawale gotuba efen wifa school dawru nimunima den e fota ki kudin Allah eche bala eche kam walwa azam den e gotuba miha haya beit kor mugos miha muskule moragos denba ena marwedane hiwima den anekas Quran kiyo me beshe chakkene miha gumor go fahupol dangol kur mattaka gadala mase koranje ni miha hagilata ki miha egotekka marweda goy aw medanna wa ke ki war ginapara zuwar ne Quran war dure effect kiya hite noe kiyo ma war fuhe ek badalwa phone game ekkolales degadi tingadi re heda kufar internet ke zariya aynes awgon men fenna huriya che bala fenna huriya che kiya huriya che hoda Allah bi kalam fulun ek kiya ka awgon men wautelwe e bala ka awgon men wautelwe e nirasa pura ka ek mana bala ka wautelwe e a behe godum awgon men hoda ka awgon men wautelwe ko hama internet ka e a be nirasa ta sebori ilmi tafadu hodun taka be मालूमात इसकी कुरान पे वो एक खास वेबसाइट का वैसे बोली कि कुरान के इल्मी इजाज इस ज़मान के इल्मी हकीकत का को बयान को पूरी बैल साइट तक इंग्लिश नो सारे को से बोले एक इंटरनेट का को सर्विस का उड़े फोन ही बैग आगो में मुरिया ने आवारो के एक कम का आगो में तेरेगा खास जुवान तेरेगा शावर को मत को में सर बेकार को में सर दियारो का कमेक का आगो में हाया बे को मिदली ए मागो में वजह
Allah rahmatuge maga emuri anna eila mufata emuri anna eilu ejjem bodan algon me masake mikora duniyege rahata duniyege hingama jobes libige da ehitaki Allah min kuat eila ehita fasehga devima hingama je ena hitara kame koggen hingama eno je ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub hittaka habajon libani hitta ogani Allah nokori zikr kori Allah zikr kori mamaje ei mihaga hayat hewatuga belu hifma ema kitu Qur'an ginigina kiyawa e Qur'an ga ahulwari kamuga uma algonne beje mase ekura islami gawmaka balama algonne telege Qur'an deve ahamiyatu marakula e midu sarwal balama inda rodamas algonne be kolle duwani divi rajyage rashidga Qur'an nubala tarawih namaz qura niya ko daruga nik rahega dihas tinga sataras niyum tiberuga algon men qariwari ganna mejeni ebai kitere islam ka nisbet dihwara percent oi Sri Lanka ni 70% islam qaum astaka banje ni megom ego mata kan habidu gendiu ekom gair muslim qaum ta ko idenna waake ki muslim ka nisbet maduwe ma magama se qawtoga Qur'an kiwa diuma madrasa school ta hinguma islamic ta'lim timuga ma iskamen deve ebe famille pura kame goduga ebe famille hinga madrasa ta ki goduga ekal ka honna Enme enno me wani algon me islamic qawmuga Qur'an kiwa hafiz goden deruga hafiz ko fere hafiz ko gure tane kumfars je India na Lanka na sharaha dol e gawmu to algon hafiz ganna me je Tarashnamat Quran je Quran itu Quran algon mentere onna je kam tarashnamat Quran Quran sunu kures ek wa ganno metano ek nukta ki ni deha boddeni me kamat de ahmed Quran misala Pakistan algon balana priya dunia nisbat ga hafidu emme gina gawme Pakistan nama nizam ta'alim devu darinna Quran me desko misra belis waragina hafidu gadu Saudi belis waragina Quran me desko isbat algon mentere ga disnati wara dakko adi ekore ma hitama hore waake me algon men terega school tan nimmage dikunna warakkene dariwaru Qur'ana warak koshi Qur'ana bala Qur'an kembes neger kujinga beti ei kuderu kewa adokol lema amille kodi farika ko nokia ko bejjam den ham koshiyo mundal awon terega emme layu sura Qur'an ke badaskot dege namka daskot de en names e lobiji Qur'an farita ko kiyo ko shaw ko nedima doskol mar Qur'an kewa kannege ema awon fenna awon me gawmata ko university ko farita degree master degree hasil ko gani ko na bodinnes Qur'an wa ayat ke basha diya en ole kosa ngene kiya ene kannege em fenna awon tere sor kira report ta ka che genne bes those were impressed adi ehni parate bes ayaten we kiya ayaten ke mahana gave nen kiya ne ayat kyuma kiyene mara udu ko me Geris ma wonne che kiya bana debo wonne jiska awre kama Qur'an ge aayge ibaratu ke bejjam ede mara podo kama adarada me ekama awlen ene daswa evara kanna wole egmani ke algon me ahulwari nuniyas algon me ginegen kiyawa achinu em Allah ge rahmatu wa algon dakka ayuga Ramadan maha algon kulmatila ayuga e Qur'an algon me beje ahulwari wa ei Allah rahmatu ge nagan asasi tanka mekulei pa apote hame akoga algon faha kolli miskito gina magu hedu kurmuwa kes algon wa nakurar mi kolle ni hage to sora boy ko kantek mogawat miskita ei puring algon faha kolli algon me abadu gina gas sedantar vishi tibe hitwa tarekta mogawan je ni Allah ge kolumi algon me lobi wa faratu ge kolumi ge koluma magu hedu kuram fursat dibmaki waram patwari nyomate hage gatuga algon me puring sigaw ganna apane ebe siyo kene game ka nodane komme game iwattani wara khasame wara game me awon tere daawra mihu me bole ko emmenna ka mitana gas tipo gufurusde nulibe kumeskama ka busy ve kumeskama me nuade nas ule daawra mihu eko Allah rahmat khas kuraifawa rahmatan ahulwarifawa rahmatan shawgoriwa farat miskita kaale miskita go hibe මේ සාමුන්තරේ වරපොඩ පාපොල දිනුතය ખાසව ලෆොරා කුදු ජුවාන් දවරු කුදි කම්මතිග සිගරේට පොද මිස්කිලා ජේගෙන් හොන්න කම්මතිග සිගරේට පොද සෝදා
jama'a feshgen namaz nimigen dawas taalatul Quran kiwade baiwe takbir kiwade baiwe arutapun sajida ko ruku kurade baiwe e nama singerete bola niskitu kammati gona jolupeti gasse boy ama gamus muslimu gai en deenuge me mita awlena mawgona ponna an komse buddhi me kimodi hindu ke me christian me ke kimodi yahudi ke mere niskitu ka narane e komse muslimu awgona ke darin niskitu tariga rahmatuge maguta ebbe godaro hama eta kaariga boy be sitanna emme duwelu omme duwa emme arenu eta arenu daawar masdar bande gama takurar mudani duwala masdar namaz qur'an elenge baiwe enmes elenge hitenge kan holwe me miskitte ki awon men anna hitwa tantan kam gawange bajera wala mitaga modele pasai nubahana mitaga nasha dawai nukiyana mitaga e miu benuga kala sakarat ka nujana enmes emiyum benuwani hingama jehum kam gawanama elawataka enesuntaka aikan kam nulive hingama jehum miskita ko live miskita ka ara mihun negeni miskita ko live hingama jehum awamen nege gair muslim gaumutaka awamen datur kurima miskita ka awamen nudeveti wa hiddatika awagama sawonage exas kore bai gaumutaka tiya miskita ke nokure namaz ka dije awamen namaz kuram benuwe ennames Islami government ka mifenda uriha miskita ko bangi ko ade ni miskita ka namaz ara piyar ta ka chi bangde muli government ko kuttu ara nonani namaz ka jehoni emmenne sebege hitanga behiga ka kame em ei ihsas government nukure ushtamanta ka diya namaz ka sole ni honna wala kambodu asage ukur quran miskita ne diva ukur da me jeni auto me kara me taxi kara egadi rupa miskita ka da me jeni us miskita no gege apartment to kanu kana sabwada ekata namaz ko fam agon benda nagonu namaz sahawan ukur sangwana ne islami government da onna islami wanta haysiyete ge government ke ihsas en kore miskita iman kore miskita ke namaz kore miskita wata gufuri magutaka jibeli ei agigatu ga mujtama wali me hingama joga ennames e miskita ka ara lafura me kudin agigatu ga maduma ki wara ita monika ekam awonu base kore beje adi aamu faratak ka mugawe school madrasa tak ka mugawe sari dini ekmorin ka mugawe ekam ka maguda fai koro beje hame ay ko ga awonu inform ba kolli bali me ziyarat korwa ege share ka wa kolli mere khassa ko ba kore de lutay kuri awonu da ka kai rahmatu ke ka utere Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ke Nabiya sallallahu alaihi wasallam kiyaman tarikan adab ko magwa ke Quran wallahu ay Quran bani wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun alitibam Allah kiyaman tariwase ade ila rasul kiyaman tariwase la'allakum turhamun tibam rahman lahu watake ema barang aamu ko bayan kora bodi Allah kiyaman tariu Nabiya sallallahu alaihi wasallam kiyaman tariu ei rahmatu ke nage kamga adike tei rahmatu asas Allah kiyaman terima Nabi Asmaaul kiyaman terima yoti inayak rahmatan wasif enu Allah subhanahu wa ta'ala lobe wadigannawa alun kamuga emiyaku legenda lobe dizitiriyaku hinetto agun men Allah subhanahu wa ta'ala me madwari ismufulhu dua Quran dua kurumuge ko enmari bayan qura pore adab tak ei terega enu futlan tamis Allah subhanahu wa ta'ala hamd kurum ilah sanati un ta'rif kurum ilah hamd sanat un ta'rif kiya Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat kiyo Ibrahim sallallahu au manege dua ke puriga uni fauga se kale kana salawat kiyo ei mustaq ga gamba ka Allah subhanahu hadrata dua usulum ke saube ei kale kana mache dua ko ekale kana salawat kiyo emma Allah hakwe gamba sana ta'rif kiyo efoga agun men dua kurumuga vistan jane nukta ki agun men ke nikametikan Allah taala hadratuga hamakur ekala hadratuga hadrat fiya agun men dan je iblis farat dave iblis farat agun men egume ijab de iblis farat duniya ke iblis sa nuwa ekan ena kabul kun e nikametikan ena dekkum Allah subhanahu wa ta'ala hadrat em farata ko nekkan ena murad hasilwa Allah rahmatan ide dua kora roga
e rahmatan edi daana ehm farate dekka adi illahu rahmet nulibichekamuga wa nama den insana waawshi geddi halaku min utere awmana fene eba me ismufulhu me rahmatan e dua korba faadi rahmatan di qur'an dua ge terega awgon menge bafa kanun adam alayhis salama awgon menge maamiha hawa kana debe kamalunna kurewunu faafa ge somu allah e debe kanun swargein nerubba bima baalubba adi e debe kanun kurewunu faafa ge istighfar waduga Allah subhanahu wa ta'ala debe kanun desko debba fa dua ga qur'an bayan qur'an qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إذا كملوا النبي ربنا ظلمنا أنفسنا علمن جبر إله علمن نفسك مچا أنيا ور وجان إدمانه كي علمن أوريدي فاهم كفيم إنسان أكبر أكمل فاهم كي إنك نفسك مچا بأنيا نفسك پر أنيا ये किसो को गेना आजाब हकवा नफ्सुते की फाफ पर अल्लाह उफद्दा बचलो ए मुराद के मकसद का मेरे ऊपर नफ्स قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا إلا علمنا فاف الصافيا وترحمنا إلا علمنا رحمن للذاتيا لنكونن من الخاسرين علم الله شيوانك كشوري اللي علاوي يومتري مالك إلا رحمن للذاتيا إله بحبان لبجة إله باب الغسام دين إفاق غسام دانه برادنه رحمة هودا كسلامة المبودا كدانه بسرعة غير نك أقول بلما يبان الله سبحانه وتعالى إكلام أرتكون دك لوبي ودكنا واتيه أقول من دلني رحمة كرب واتيه أرتكون مصيبة أكبر من كربني الدنيا أبد إنسان غافل نوع दुनिया दिमाग आपको में मुसीबत है कि इलाह हजरत इंसान अंदीमो के शौक इधर को देख कब तो मत के इलाह इंसान ध्यान पर इंसान तबाद बंद जैसे और को में मैप फैन दरिंदे के लोग है ये दरिंदे को में अदब देनी ये दरिंदे के लोग नवाती के ये दरिंदे अदब देनी ये दरिंद और को अदब करो ये दरिंद है वो मुदक ये दरिंद हलाक आदि में दतुर को फाने इधरिंग अमिल लातु गोसला फाने ती बैफारा आगोन में इधरिंग बारह सेंची गुण आगोन में बैफारा इधरिंग दे बै न्यूमेत्त महरो बसे बकुरम बै खिदमत से कनाला बै कंकंग इधरिंग हिंगम मुझे को ते बकुरम बैफारा गेम में से बने इधरिंग पुर देखे दो भी को हकीकत तो आदब दे जे गोता आदब दे नमा नागोल बैबलियों के ए कोन जे गोता खिलाफ से अनिया से बकुरम एकम आदब वर कुरम लोबिंग आदब दे निहा adab de eluges ena gituga wani rahma ya durdi rahme wani ena islam pur watta ka adab de islam pur watta ka abai khidmat tak mahrum ko islam pur watta ka ena game beru ka baat de fa ekamo astu hagigatu ga member fan ge abu wazan kore bujju ena udana member fan game ne kas game duraka udana ame ge vasha ge ne pure एंता के रुदा ने एंगे तिवन नगु गेदु कोल्ला नुकोस मैमका नुकोल्ला नुकोस के तिवन बलाना इंगे कोरोले अदि तिवन ने मैमका न ओगांतर एंपरा दने ते मेने कने दाने बिस्तान एने कने हिमायत दे नेगे बिस्तारा ए मावगमन फेन्नान गेदने का दरले पेस हम गेदरवदी उना आवगमन फेन्नान मीउ हज्ज को सुमरा में तवाफ पुरारोगस हम अल्लाह गेकोल वशागा मेबुरणी एनो तो इलाह के गेकोलो के दरकोल दरगा बांडवाड़ा के मी दुआ कुरानी दंडवनी माने के नेते ती बंड बताने ए बेलाह के रहमत नु गेपिस्तने ए बेलाह के गेकोलो नु गेपिस्तने ए बेलाह दिब्बा मकाम नु गेपिस मकाम गेपिस्तने ती बंड बताने नेते एम बीमा ए इखलास तरीका निकमेतिकम में फाल कुरानी मेदारी बोल बस हम इमाम बफान फातु दुआ सुरता के खुदा अदि को बादो इमाम बफान तक ए हालत के गरीब उल्फा फरिजिया वगतु गैसे नेगा बद्दा ओल्दा दरपुर करबा दरपड़ा की मन्ना दरपुर अदब दिनी गेन नरूनी पाने का दरपुर दगे थोड़े राती की नोने देखो हम लोबिन ने दरपुर बलपारा बसना दरपुर वेदान ಗೆಲ್ಲುಮ को सलाह को मट्टगे रोय बफार दरपुर बन मामी हारोय बप्पे से बरोय हालत वाला को करे है मनुक्ता है कि आवगन में हकीकत का वैसे कबूल कुरन आवगन में नेक्क में फरात रहमत अल्लाह हम भी
එයා ඒක ශූර් ඉහ්සාස් අල්ගොන්නගේ වජේ අල්ලාහ් දුආ කර රහමතන් එලියරුවා තක්වායි ඉබයිලා රහමන් වලබ්බාපියා ඉබයිලා පාපන උස්තාපියා ඉබයිලා මෙලා හිමාත රක්කාත් එක මුදබ්බාපියා මෙලා දාන එබ්බ සලාත දෙක්ක මෙලා හැම එකේ පරාද කිබයිලා ඒ ඉහ්සාස් අල්ගොන්නේ දුආ දන්නවජේ එම්දගෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දුආ කරමුගා අල්ගොන්න දෙබ්බා ඉර්ෂාදයි إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت تبان ترى ميغ دعاء قرآن فارق بس دعاء قرآن شيء ميغ ده إبا إله إراد قرآن بانجا ميالا فاهم السوان ده إبا إله إراد قرآن بانجا ميالا رحم الله بان ده مالك إيه نك ما بورو شوكي إيه نك ما بورو إكو حاجة نكفة ده ميل إبا إله إراد قرآن بانجا إدوالي كان نوانجا ده رحم الله بان إدوالي بانجا فاهم السوان إنه أول من كان إدوالي كتو نوتو إيه نكتة أقول من إذن جيني كوكم إلى رحمة إلى مفاق السوء أذكر بي أرزقني إن شئت بلا إرادة قربنا ميلا رزق دبان دي وليعزم مسلته إينك مسل إينا إيدي كنتن إينا نكم بارغة عزم كلالا إينا تردد نوه دعا قراش إينا غسلكو في كمين حاصل قرم إيدي تقراركو دنواش إينا كما قدواش මෙලා මීනකම ෆුද්දවා දෙපාන්ද අදබරකම රිවෙති මෙෆාර දෙපාර තින්ෆාර වල ආදේශ වදන්නා අල්ලාහ් අදරදන ඒ කමෙන් ඒනේ ෆුද්දවා දෙපාරකම යකීකමයිකුග ඒ නිකමෙත්කම ගේනා ඉක්රාර් වහාලුග ඉන්නහු යෆල් මා යෂා වලා මුක්රිය ලහු ඒ කලාංග ඉරාද කුරබා කම කලාංග කුරබානේ ඒ කලාංග එප්පස්කමක මජබූර් කුරේ එප්පස් ෆරාත ලොයි මේ මාවගොන්නෙ මෙලා බේලු කුලිය ඉරාද කුරබන් කුරබාෂේ එකලාගේ එම්ප්‍රෙස්කම අවුරක මජබුර නුකර අල්ලාහ් ඉරාද කරකම කුර්බානි කම අවගොන්න බේරන් දෝන තෝකම අවගොන්න බේරන්ගේ ගොඩලි ඒලා වරහ හැබේ රහමත අවගොන්න එදේරුව ඒලා රහමතුගේ දොර නෝ විතුරු දොරි අවගොන්න ඩකියාක නෙක්ක අවගොන්නගේ ඉහසාස්කො අල්ලාහ් හදරත් දුආ කරන්නේ ඒ රහමාන ඉබ ඉලාහුයි ඉබ ඉලාහ රහමත් කුරිහා තකච්චික මච් කුරිහා තනක තනවසෙගම්බා ඉලාහු ඉබ ඉලාහු ෆතුබ ඉබ ඉලාහ වහී කුර්බා පෙවණි ورحمتي وسعت كل شيء إبا إله ورحمة وريها تكتشك التنوس كبه إبا إله بسفل أي دقوان بسفل نونه إبا إله وعوض فل القرآن كبه إبا إله وعوض فل كيمي ورحمتي وسعت كل شيء إبا إله ورحمة وريها تكتشك التنوس كبه مي على إبا إله ورحمة التنوس كبه وصالح تقوى ولكم غلويس مي على كيوس تكتي كتيرك وريها تكتشك رحمة التنوس وارغ على كيوس وريها تكتشك كتيرك يمنه එවුසුණු එම වුම් මෙලා රහමෙල්ල බාද අවමන්නක රහමෙන් හම්බුවාරක කමෙන්න කරවෙන් එම්මිවා එහෙන්නමස් ඒ ඉලාම රහමෙ හොරියා තකච්චක තනවස්සකම් බා ඒ රහමෙන් එම තනවස්සේ හොරියා පරාද රහමෙන්ගේ තනවස්කම් මා බොඩ අවගොන් මෙන්න හොරදුම බුරේ එම්බිමා මෙලාගේ පාපත බොඩුව කිනවමු ගසවු එබ ඉලාම රහමතන් මෙලා අහබ්බුන වියස් එබ ඉලාම රහමතුගේ තනවස්කම් මෙලා අවශ්‍යක තිරේග වදකින් දාවර ශාමුගේ රහමත එක්කන් වෙයි එල්බීම මෙලාය රහමෙල්ල බාදේ උමර් ගුෆාරු කරේ දුආ විතරේ අරෆාත් දුපුරේ දුආ විතරේ ෆත්තුක බයාන් කරේ ගාසේ කලේ ෆාම් දුආ කරේ විතල මේ අලා එබ ඉලාම රහමත එකශීගම් බා මේකම ගානු වියස් එබ ඉලාම රහමෙ මුරිහා තකෙච්චක මච්ච තනවස්කම් බා කමුග බයාන් කරා වී මේ අලා වෙස් තකෙති විතරේග ලබ්බා මේ අලා රහමෙල්ල බාදේ ඒ نيهذا نكمتكم أي إذا قال إما يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمني ارحم آباءنا وأمهاتنا على منك ما كفانا على منك أخونا رحم الله بعده فاهم السؤال ده أسلوب أقول من الدعاء كذا هم إنه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قربا فوري دعاء رحمة إذا وداع فوري دعاء استعمال كرو أولا كم بودو جنبه يكلفان عبارة كم كتب اسمه أريته ما فوري هم එන්නුන සල්ගොන් මෙන් දිවි මොහම්මද් සල්ගොන් මෙන්න අම අවුරු බේනුම් හාජතෙන් බේනුම් බරකත් කුරානක මොහම්මද් දන්නෝගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබ්ස් බයි කොළමෙන් ඉලාහක නාරාණ මීස්කු ඉලාහගේ හික්මෙන් බන්තකම ඉලාහ දුආ කරම අංගවාපවණි ඉලාහක මත්වරිකන් සාබිත් කොද්දවට්ටක ඒ ඒකී කවමතකුගා ඒකී බහුවතකු ඒකී මීස්නියුම් එබ් බබුතෙක්ගා ඒකී हाजत एक बहुतेक का दन्नो मुद्दारुगावस एकी मीस्नियुंगे हाजत मुरादुत एव्वेस परातक ओळुमेन्नारा वकिवकिंग इलाह अस्सा वडिगे
කොම්ම මිනිහගේ මොරාද වකියොත් අස්සවා ඔඩින් ඒ අලුත කොන්න අලුත එදවට එදේ කමින් ඒලා ෆොරියම කොදෙබ්බා තම එම්මේ දුආගේ තෙලේක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරබ්බිකම තාරිෆ් විතවමුල් ෆින්නානේ මේ එකේ පාරෙන් කම්බොඩ වඩාගෙන ගොසේ තායිෆ් ගදුව එකේ පාර කම්බොඩ වඩාගෙන ගොස් ඒ පාර උම්මත් එම්මේ කම්බොඩ වඩාගෙන දුවකි තායිෆ් ගදුවස් කොම එකේ පාර ඉස්පුරා ඒ ඉතරේක බයන් කරයිෆාවේ අල්ලාහුම රහ්මතක නර්ජු අල්ලාහුම රහ්මතක අර්ජු මේලා हमें के उम्मीद को नहीं बैला रहमत हमें के उम्मीद को नहीं बैला रहमत ये फराज रहमत का नूर फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत आइन इमाम में के नफ्स के मच्चर इमाम में दूर कुर्बान दे वे एसपी जाल अनिल को लगास माने के हुरिया आगुते गालस ये बैला रहमत के आलम दास्तवाद दे अब किस कमे आलम ना हवा को कुर्बान दे हुरिया कमे मेला के बैला बला टाउड करनवा दे अदि पुरबि दुआगे तेरे आशवे इल्लम तकुम बिका अलैया गदबुन फला उबारी नियलाग मच्चंगे बैलाग में कोफा अनुवानव नियलाय का एप्पे सरवाले नहीं एय्ये इला नियला उम्मीद पुराकम रहमन हासिल पुरवट्टका ए कोफा सलाम पुरवट्टका ए मुराद की बेनुवाकम ए एप्पे सरातकुन तारीफ सनाय मदद यही तरीका बेनुकम रहमत बिमी ए इसमुल अर्रहमान अर्रहीम मी अवगन मिन्न अवगन मिनगे दरीन नशाई अबीन नशाई और उनके मैम फैन नशाई मुस्लिम इनमें अपुन्नाई उख्तुन्नाई अदिलों में से में फरात तक और उनमें दुआ करो मगा वरन आप मुख और बेरों पर जे मजवरी देश में पड़े अदि और में अब दिस एक हाजत तेरे पावा मजवरी देश में इलाहों में देश सुपड़ा के अर्रहमान अर्रहीम هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.